Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui Mizoram Lok Sabha in than April ni sompakwa avot thak tura ni Min Khan MNF Congress le BJP candidate ten chu turin ming anpelut Chakma Autonomous District Council CADC Sarkara Parvabial to MDC Mohan Chakma chu chairman atan chu tu omlavin ni Min Khan tlingapuan ani MPSC in Kumin February ni khata result ati chwata combined competitive examinations kalpui dana thil fel tok lo le chui chian ngai thil oma an sha thu MZP in ansoi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal man ani chungchanga US State Department thupuang tu in thu le hla alo nei ve chu alom lo thu India chuan asoi Mizoram Lok Sabha in than April ni sompakwa avot thak tura ni Min Khan Mizo National Front MNF candidate Puke Vanal Vena Congress candidate Pulal Biak Zamale BJP candidate Pu Vanal Muakaten chu turin mingan pelut Nimin Kha candidate nomination thelu hun top ni ani a ZPM candidate Richard Vanal Mangaya PC party candidate Piri Tamal Somile independent candidate Pulal Sharinga Changte ten ming anlo petlo to ani Nomination file zo a chanchin bumi te zo na changin MNF candidate Puke Vanal Vena chuan ram namle sa khwa a him theina turin nasa zo ka chanlak atum don ti asoya Tun parliament kalmeka achung le pona nasataka aw achul awangin hetianga aw theitur hian Lok Sabha MPC chu achu ani ati Rajya Sabha MP ani Ilaya anhatho en chungin Mizoram mipuiten vote hak se adu ti soin Mizoram mamo chana ni don nia ain sha ta wangin ading chuak ti asoi NDA lama achutur chungchang soin Puke Vanal Vena chuan hei hian Mizoram mipuite a vote azon na konga ngong ane arin lo thu asoya NDA chutur BJP President Puvanal Muakapo Ashanin Anding Ve Thoti Soin NDA chu party somli panga inzom kho manni ati a Christian State Nagaland le Meghalaya a NDA thopui an sarkar mek ti soin NDA chunge ya BJP thil chalo ti du lo tu tam tak an om ani ati pon lama changa do aya chung lama changa do a chazok ti shichiang tu ani ti asoibok Congress candidate Pulal Biak Zama chuan sa kho zalen na bota le nam nufual le te naw zok te palzun na tamlu tuk ti bo tor malak atum thu asoya party ang po in an be na asang le ti soin BJP in UCC pass antum chu Mizoram tan ahim lawa India khwa le tui zongzong anin tluklan nan thei to pa be turin ading chuak ani ati BJP MP candidate Puvanal Muaka chuan Kumin Lok Sabha MP in Thanpuya BJP Mizoram thupui chu Ahmasabera Mizoram ani ati a Marchak State Pasari Zinga State Pali te chuan Central Minister an nei to a Mizoram Meghalaya le Nagaland chu anei lo ani awangin Mizoram in BJP MP ani chuan Cabinet Minister ani thei thu asoya MP a Thlantlin ani chuan mason na chu Mizoram chunga mammo ani na anga pek ani tur thu te BJP ya du sagbik omlova State mamo angzela mason na pek chin ani ati a NDA a patni thu an om lo baka BJP chu NDA nei tu ani a BJP Mizoram om chan chu Mizo namle sa khwa himna atan ani ati Chakma Autonomous District Council CADC Sarkara Parvabial to MDC Mohan Chakma chu chairman atan chu tu omlavin Nimin Khan tlingapuan ani CADC chairman mun hi nikum December ni sompanga a chairman nilai Kali Kumar Tongchangya a aban awangin arwaka governor in CADC chairman Khan achul thu hi tun thlan ni somni pakhat khan apuanga hemi bozui hian CADC deputy chairman in Khan chu tumte tan mingpek lu hun te puangin hun hon chung hian Parvabial tu Mohan Chakma bang ming pelu tanom lo awangin Vain Khan tlingapuan anita ani Thlantlin ani nuwa athosoya CADC chairman thar chuan house leader le member te chunga lom thu asoya tuna executive committee arin tok thu le house kai shwai konga thulai lataka thil ati tur thu asoi ani House leader CADC CEM le MLA nikop Rasik Mohan Chakma chuan chairman thar alompui thu le House rural kai shwai konga adin mun poimo ziate asoi ani
Mizoram Public Service Commission MPSC in kumin February ni khata result ati chhuata combined competitive examinations kalpui dana thil fel tok lo le chui chen ngai thil la om ti asia thu MZP in a soi hemi chungchang hi nimin khan thu chwa siama soin MZP chuan Mizoram na sang le za om tak tak la tu MPSC chunga hetiang thil sha tur om hi poi anti takzet anti a Mizoram na sang le za om tak tak te lakna MPSC in rintlak takarei tak akalpui chulom om anti thu soin MZP chuan chalai na zong mek te poinan ring tok hle china heti lai hian combined competitive examination kalpui nung bera diktok lova malakna om ngeya asia chu an ngai thu tak hle ti an soi ngun thluk zo ka zir chiang MPSC chu chalai na zong mek ten an rin ngam zel theina turin atop thlengin ma an la zel don anti MZP chuan tun hnaya NIT Mizoram Assistant Registrar le AMC hnuaya hnala ka abwai pui tu ten an laina hnai du sak zong te thun an tum awangin ma an la ti an thu chwa chuan tar langin hetiang thil MPSC a alo om vele zel chu poi anti takzet ani anti Chanchinthar hi Akashvani Aizawl Achangapuan ani Thlathar April ni som pakwa Lok Sabha in thanpui vote thla khuna vote la atam theinan malak dan tur soi hona State Media Cell for Lok Sabha General Election sang ni somhi pali chu nimin khan DIPR Conference Hall lian chhari ru na inron khom na hun abuat saya kaushan shang shang chalai shrai tu te tlom ngai pol shang shang shrai tu te Mizo zir lai pol shrai tu te baka nambil zir lai pol shang shang ai o te antel inron khom na hun hi Mizoram Additional Chief Electoral Officer Dr. H Lian Zela na kai shwaya Mizoram a chuan Lok Sabha MP in thlanna ain MLA thlanna a vote la tam sang fal het chinti soin MLA thlanna a India ram vote thlak chaber te zingami ani lain anu lok thali vel leka Lok Sabha MP thlanna rampu ma vote la chorwal Mizoram ina phathe ngai me ulava mi puite abikin chalai te zinga vote la achat le zwal theinan mitin jan ho achula hemi tur hian engtiangin nge malak ho atho ho ani thein ang ti soi ho na hun anwa manti asoi ani he huna hian Deputy Chief Electoral Officer Pu Henry Sigalron ki male Additional SP Crime Puzo nun sang aten in thanpui nei to a Mizoram din huntlang puile dan le shai zom tur poi mote an soifi a hemi hnu hian Additional CEO kai shwaina hnuaya soi ho ani a rodna le ngai dan poi mo tak tak te soi ho ani a soi ho na eng achang hian malak dan tur duan tum ani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal man ani chungchanga US State Department thupuang tu in thule hla alo nei ve chu alom lo thu India chuan asoi hemi chungchanga hian Ministry of External Affairs chuan thu chwa siamin ram chunga dan manga malak na chungchang US State Department thupuang tu in alo soi ve hi apom lo hle ti atar langa ram shang shang te chuan anin chian chatna konga ramdang zalen na anza sakhle tur ani ati a democracy ramte zinga phechuan he hi apoi mo le zwala chuti ani lo chuan hun local zel tura sharing tur thil chhalawa ompal a hlau om ani ati External Affairs Ministry chuan ram chunga dan manga ro rel na chu tu thu hnuaya ma lovin ahun taka felfai taka thuthlukna ahun taka felfai takin thuthlukna asiam mai china chumi lo soi borban chu thil fel lo tak ani ati US State Department thupang du thu soi chungchanga hian sarkar lai pui chuan New Delhi Deputy Chief of Mission of the US Embassy chu akong nge ani Chanchinthar chhiarti topnan Chanchinthlang pui Mizoram Lok Sabha in thlan April ni som pakwa a vote thlak tura nimin khan MNF Congress le BJP candidate ten chu turin ming an pelut Chakma Autonomous District Council CADC Sarkara Parvabial tu MDC Mohan Chakma chu chairman atan chu tu omlavin nimin khan tlingapuan ani MPSC in kumin February ni khata result ati chhuata combined competitive examination kalpui dana thil fel tok lo le chui chan ngai thil a oma anshia thu MZP in an soi Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal man ani chungchanga US State Department thupuang tu in thule hla alo nei ve chu alom lo thu India chuan asoi chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani